macam-macam produk dah guna sebabkan kulit kita gatal, rasa luka, rasa pedih. So inilah untuk video untuk korang. Saya Karitada from Osana Beauty. Ada banyak customer bagi tahu dengan kita, kakak saya dah guna macam-macam produk tapi kulit saya masih gatal dan juga malam tak boleh tidur. So dekat sini I tunjuk banyak testimoni dekat sini, and salah satu testimoni. Then kalaulah korang avoid makanan yang ni, maksudnya susu, kacang, soya, gluten dan juga gula berkurang dan guna kita punya combo set, bolehlah dapat perubahan secara konsisten. Dan sabun kita ni dibuat daripada daun garuda ataupun boleh sebut daun busuk dalam bahasa Melayu. Lepas dah pakai, biarkan sehingga berapa minit, lepas tu mandi macam biasa and sapulah kita punya Osana oil pagi dan juga petang. So korang boleh nampak perubahan. So selamat mencuba, dan dekat sini saya letak aloe bag. Thank you.